Medimafo Herbal Clinic. Dr. Penny, Dr. Time daso. And so ajenedwa waye na doye na wie nti wa nya bidia ane na wala o. Wala nti afi no de de abre nti bra be say TV de go ha. Aha yesu ye die TV wa ha. Dog, ya mu ache mu akwa ba. Yeah, and da bibia boko de. Nyankopa. Is TV na sa? Emo no yango ni nyina sa. Oh, enya asam ketwa. Sa mo waya de. Dr. Magana for Eddie Easter no. Sa. Obi a obo eni enya na mobile Medimafo. Easter Monday yeche emo makon 5 kilos no. Makon 825. Ewo Medimafo Herbal Clinic. Mo nyamisha. Enya asam ketwa. Ni Tuesday yeche TV 28 ena ne Wednesday nso yeche 28 na enya asam ketwa eno achiri Easter no a Friday Saturday no Dr. Kobo tournament kesiye bi wo sunyan 16 teams ema Blaster captain Steven Apia be Pia se wo hwede wo di first di wo di second third cap wo si so ni pa eba sunyan Easter Friday and Saturday ama sunyan hima mamemo na baso wakotwa asate kakraka se onu su hia Dr. Tam da so fi se ye kopie sunyan hima ho na se ne mpanyimfo nyina obi aba Tam da so na wo mudi adanse se ye firi ho anom kotwa asate kakraka se Dr. Fo be bie clinic di ekokoso no enye asam ketwa ye firi ho ye Friday na biem so ye san firi ho ye san de kire Kumasi local prisons aye manhia ye san ko ya do ye chen anu ye chen de manhia local prisons Easter corona munu na atwoma agogo ekwan ye da ho nyina so Dr. de grade dwi ni nyina so Dr. Time da so Dr. Time da so Easter no amu no sa ne ma nyina ko so Easter yi na onyankopon adom se onyankopon amfasa ne mo ya anwo a untumi nye efise ano edin otiase emu so kora na ye that cry emu jasmine rice from Vietnam and the free buy sa emu no ukọ market ya the ehye mako 5 no 400 450 that's 4.5 meboa na entibaku gumbe 90 cedis na yetimagina enem ache mako 825 plus anwa 1.5 liters no so na baku almost 30 cedis meboa calculate we nyina hwe ekwan ya ye tournament de ma ye enkrofo one say obepie mo de se Premier League elbow match because you for class 1 referee Uba Red Cross wo ambulance wo police so ye adwuma wo ube piem ti enti blast apia be pie ho no na ni je hu se ye nya wo so ni ba be num wo mayimu a enka ye ni wo how bia efise de nyakopon de me say doctor ye nya me somafo a oba se o maje ne man kwa etinye bie ne ho sa na ganafo eka na de ba ko a ya na medwe ho eye me ye ne se anano lady bi frame me was a doctor diabetes ye busunya yale na ekumo me maame ekumo me nana na benso afen aduru mi so me de ne koduru 35 na me maame kora de nuru se de wo de me de aduru ye no wuye ba me ba wo ho na wotwe mi no eneme dia babeda 4.5 enti gen eka no se senka me maame ti ase nne na nko hu wo a enka me maame wa nwu se me na ti ase nne ena nko hu wo a enka me na nka wa nwu da bia meta ka so se nipa bebre ho a wa anya lucky a wa anya ne se wo mo hu Dr. Tam da so senka omo hu Dr. Tam da so a enka na omo ti ase ya omo hwe omo yerenom omu manum omu kununum ne wo mu nuanom esansa wanya lokinti wo nyina ya de yesie won wo wuko ba wo a ene wo hwemie de wa ye lucky wo breisu na wate Dr. Tam da sonka enti entenase ma yale enkun entenase ma yale enwu wanimu ase wo de ye se bra be piem wo Kumasi ebu akwa agogo na ye ye ni Easter so ye nwie yo
Easter na ye September na Dr. Tam that's birthday 21st September no wona nkoma oh yeah ayo say Nyankopon wo de tam bia wo ye what you say adibo ha Nyankopon ye wie a what na se din na wo ye de what you say if you say obi mi de nti ye nyina ye birthday ye de ekohia ye if you say dear Dr. Tam that's so wuyi ye de ayare sakura to nchen a adoya ye anano umebi office nyan Saturday ya wo sumbu adan ya oba clinic no oba oyale na oba oni sika kapreba sika wodi call lab na doctor na edema no sika wasan ko gi na do doctor na edema no owie no wodi ne sabuti esu se wachina na wedi ohunu bi wo atiasefo asase suda da bia wo de onyankopon eye ema ne man na me ka kira oyarefo bia sa onka na komanto ne yem Medimafo aba ama Ghana fo nyina Ghana man nyina enya nwanwasa na no adanse nkrofo die bi free Cote d'Ivoire bi free Mali wana wo ka no French kasa yentie nyina ka kira doctor say ayare setu mi a wo de a she doctor nsa no enye asam keto efrise yale a ya declare say we di eni aduro no na nye Medimafo Herbal clinic efrise wo be pie mu a wo yare no onfa ma Medimafo ensanso mfa nko efie da onyankopon adom ni tumi a wo di a she Dr. Tam da so sa enye me na me bo me ho nsama ne Tam da so eye mayarefo a eba ho controversy mesuman ne mani wo di wo be pie mu a waba na wunya magic card wo be to ayarefo na watitu ho na bisa won se me ma hada na wo ba ha sai na etie ho na abeti adansidie me ba na mentumi nante ena metumi nante me ba me ma na de me ba ye ena me na me ba ye me ba na mani enwuna de ena metumi ekenkan me ba na mano achia ena mano atene uhu obi kura se wanya soloku da na ona Medimafo a onyi nefisa onfa soloku yale ye ensusu no bebro ho a wanya soloku yale ye ba wakoba bi so wahakwaje ayaresa ase eye ase enye wonu a wuntumi hu stade ne nipadua esitie ontumi so nkọ adwuma da bia wonu a uhu di oye safo na mihia wo se behwe wo bia wanya stroke no aba Medimafo ese wonam na wo de wo to America hwe se onam na okọ na adwuma hwe se ne ho din enti me ka kira wo se wanya stroke na se wakọ ba bi akwakwaje ayarehwe enkoyi a be pie mo Medimafo Herbal clinic na yentumi nante sa yema wo nante sa wo kane no yema wuntu America sa wo kane no efise Medimafo de wo yare safo ene ewurade na minim se onam Dr. Tam da so ebe sa wo yale gidie wawuo ana yesie no sa nipa na minhia no Medimafo Herbal clinic se wunwi yensie na wote ase na yale na hawo yale na tete wa na no maami bi se obi ka asa memfa sika 1 cedi na memfa ntu ne fie na japade se metumi anante na sa menante a memra mefa enka menye da fisa me medi mini padua no manya nso da se metumi anante da enne hwe mena metumi tu Amerikai ni nyina kire se onyankopon de yare nyina so tumi ase Dr. Tam da so nsa akwa binyum wo se wo bia wo ne master yare so wo ne master yare master ne Dr. Tam da so entina stroke oni se de dotie ni hweka dotie ni hweka wo nyumfo nsam no sa na stroke nso ni hweka ewo Dr. Tam da so ensem hepatitis B T yenka na odwane diabetes de ontumi me Dr. Tam da so pressure de ni nyina ye de entete ya case if we say obi a the kidney asama ya reject no na ya kan na afra ewufuo etumi benya enkwa ewo Medimafo Herbal clinic ya na je say diabetes mo de eye de entete ya case doctor say wo to nsa fro bi owo wa bolga na vrongo paga say aboa pesase didi kwan enwa enti say Medimafo Herbal clinic ya ewo Ghana ha ya
and now ma Cote d'Ivoire mele ni Togo for meje ayarehwe na wo te Ghana ha ebia tema anasa wa anana vrungwa wusi minya time da so anka me konso ne kwan ewa me pa cho mane nya tintin 21st September for the first time one ye be TV ni bi Accra me ka kire nkan for 21st September no na Accra branch no ye bie enti ye becheba ye becha ye chama wona wo card entu besa wo benya TV ni bi 21st dia efi ne ko ya fa wo di kire kumase na bra beje kwa TV ya ye che obi ba hospital what yes you charging 800 Ghana cedis you what you 400 no what you asaba beje TV ya 1500 yet TV paying some way e bin see that e wo Medimafo Herbal clinic number no and our screen that's 0500727215 0500727215 and 0244774282 0244774282 Dr. Time that's all all say yare no say ye adoyen so e de ka ho anuti ene nyame ye hira ne santi dog ye fancy ha e da se papa nyame hira me ne dog awie mo ba ko bi so wo ho emfiri hakora me kwaba